Nampak le adanya nah. Tak hai pada macam. Warna le, warna merah, warna pink. Ni lagi yang ajar nak water dengan timbang kau. Tak minta lah. Oh my. Tak berat he tu. Anak ajar hidup timbang kau. Bro, macam nak dengar. Dia silih kang ni, bubuk kenalan bro je. Hai, bubuk kenalan. Mana bang, rumah minta konten. Mana konten le lam bro? Aduh. Mampak si minta. Kontennya nak apa minta. Yang penting nak keyakinan dan berusaha. Kena ajak lain apa pula. Oke guys, welcome to come back my channel guys. Kembali lagi bersama gua Hand Gaming guys. Hari ini gua lagi di kebun guys, di Lampuh guys, ya kan? Oke, kita mau lihat lemur guys, ya. Mau rabi-rabi lemur guys, ya kan? Ya. Kalau kalian mau tahu perjalanan gua, ayo ikut sama gua, oke? Oke. Nang konten pi kami dalam bro, kok pakai. Enggak sih guys, ya kan? Wow. Bang. Orang. Hey. Oh, hai udah jago buat konten hari. Ya. Belai. Oke guys, nanti kita sambung lagi, oke guys? Oke. Nah, ni hang kau pernah tak nyong dalam konten nyong, hai pula pun dalam konten. Oh, dia buat konten. Kau ajak le. Dia viral lah, dia viral. Lihat dia macam tu. Cuba. Jap bu. Yang home rusak kat dua nya. Nang kat tu tak hang tu. Belum jak sembayang le. Okey. Oh, oke. Nope. Aduh, keker rubah. Kan aci kau ulang le, pu hawa mno le. Lain hawa kau le. Mana bang? Kita ada minta konten. Konten pu le. Hai konten bang. Konten. Ide. Konten pu ide. Ba betul bagi hawa becut. Dia sih. Hai konten. Lagi-lagi gop sih, lagi-lagi artis. Dong kau perlu sih demam YouTube. Oh, video ba YouTube. Pakan han ka pegah pun kan. Alah, hai apa? Kemana bang? Je ni. Ilon han je cik mi lagi yang. Alah, apa? Ane banyak jerit. Oh, dia gap. Dia jarang dah doi. Alah.